Kansila lo ebu ikinite temkatine ko district lo ko Soroti Samuel Yango nsineri tebe mame kota uriakalo idue kalue ngwala una bilibila pedoro shokech na raerida kini kesi ya kisil golo ni kokai ya sanso ke dikale yudi le gwasi uri kakese gware due agolo ni togo salo salem ni due togo ikitadu me golo ta idue ngwalito stoko akotoka je kina kwa pa a serious warning ne je uri aka luya munara kweso pona ngon be ni dum na boso abangan katang ne je ido abunge tere kini kida uri aka no berelo agolo kisikasi due togo ebe bulingo egwani uri aka ngunu moitoma au paske de chairman la ya Ingwalasik otemka tete je nita people ko kene ngwalit e rai ko kene ko just de gisa keda e la jara kwa pikoko kwa pitungene ngwalit yaona ngizo tunga obungeza Soroti ujene bere pole jara kwa. We are here, we've got some reports that people who are still shying out to bring them up to here to get the tricycles, which is very bad. Having somebody who's them at home does not mean it's a curse. At times it is a blessing. So please, if tomorrow or any other day you get a message that we want disabled persons here in Soroti, let them come and get this chance, because this chance comes once and for all. Apollo kinito na kironu isirigin oriongete loka Hope Health Action East Africa James Habatellaju ngesie balebe pote kesi ai yatakina igangiti tungalu ngwala una pede jaikini itungalo kapele biong icholongo ikan e tricycle dope ogeni buna ina kintungalo serere icholongo iwongon ogeni ositi lo Soroti ibune jaikini icholongo itomonangon o district Soroti district ne jeno ni benelal inaki icholongo lingara kinete akaisa kanyape doi wanyuti be erikai podilo e polonoi raban loko district loko Soroti Stephen Olebe ngesie balebe itungalu ngwala una ko district kesie rae keche namba ilukumini wangon akwatata keda kaisa kanyari kan ido e pudasi agangata na e polonoi itungale ngwala ko pana ne ipunoi bona ne biyata kini gali anuwa ngunu la kada tigali oni tungali dati tungale ngwala una darati gali inye isigali na ya taram tungale lebula taridu chalo kansela lo ebu ikiniti Ingwalasik otemkatine James Edaro ngesie balebe koto apugan kairiongeta lumamerasi lu apugan ai ngara kina dokena kerenu Ingwalasik amera ibe adawno suda atokusho na ejata tari tungangunu lo ngwala una yai kone kada no ibusaketi apugan ai rero orkedi riongeta nyesa anyone be edumo kino ngunda ngulu me pertusa ikwen oduma kina ikosida aglabira ngune petar pes da sesen o sudi ja dum mono akir ngunu lu mame pupete ja aboro ko ngune petar pes da pupia kena kiro duma kina ikesida iche koto ma dara Ingwalasik ka Ingwalasik kulepe kesie pole yala manoi akaula adumuni cholongo agendo ngora be pero be cholongo ne asie ngis da pero na le me perngisi sana kere sala makotongo opero ngara kini ngaman bodane pera ngara kini nganya ane cholongo na los kale ngai boy tingi so cholongo ni boy ngi sidisani che yangar ber ngi delate kwan na le mi boy ngi sa ke samera de bore bare radi bori din dartire Kanuka TV East Abraham Lapu ko district loko Soroti.